قامشلو جه قامشلو إبراهيم قلو براي شهيد يوسف قلو ميفاني منه ما مستا إبراهيم بخيراتي ورحمة خدي لشهيدين وبا ليوسف قلو هردو نبي نوي سري وصاغ با از حزدكم بزانبم اف حادثة چاوات شيبو دو بيرا دو ساعات ششي كيم دهدق بو يرچي بو شخو هركز دماغ خوده بو يوسف قلو جي ملكي ما عمر دابو وشوفو رحمتي شوفو عزار وجع طالبو إلو سيرو أمشون الهات المدري يعني أو عزار خلاص بو ريد دقري أو زاروكي خوي بين مالي وقتها تير مالي بين مالا خوا بري بو بك مالي طيارة بيشفير دولة تركا رجيمي تركا کو اخلاق وجدان انسانيت يبون دا قريه ويتك هدف شخره كسي كي سفير وسبقلو يعني تيخ ياقرن تبع عمري خد دي صلح هيدا دو عرف وعادات كردية دي نابا عشائر دي نابا مالبات هذا صلح بو كاري صلح يذكر هما کسی کی ولاد پاریز بو خودی شهید آبو مالبات کی نکارن شهر بمشین يعني کسی گو خناس نکیش خو حق جیرانی خوشی ناس ناکه بری هر تشی کوک مالبات ام جبرای خواهیم بون و سبلو هیم بون ام کتن بیکاری ده يعني چنا بلیتی گوتن صار فرد يعني إنسان ما يشاش مرو هنكي زمان السياسة فديدك ومرو إهانة إنسانا بك لهمد أصلي خده دولة تركا دولتك فاشي دولتك باربار كسيش خبيه بقبول ناكي تاريخ أو خياية راسي وقتا از بيجم بلكي نلايقي هر إنسان كي مرو هابي بيجي لدولتك فاشي إثبات بوي صدي صلاة بو جلي كرد جلي عرب جلي أرمني جلي سورياني إبادة كي قتل عام جير شيء كرنا نكاربو ما مست إبراهيم يعني هون مالباتك ناس كرينا مالباتك نجتمع پرورن ولاد باريزن بيس شهيدين وهنا و تو تدبیرین خو نستاندن یعنی جی قد هون راستی تو تهدیدا نهات بون جی آلی ترکیه با تهدید گوتین وقتا خطابی خود اردوغان امروزانه متابعه دکن سیاستا داگر کریه لسر گلی کرد سر هر چار پرچه کردستانه نه بس لسر روجابا ام کسن كردستاني نه کسی اقلیمی نه راسره ام مالباتی بق بیجی مالبات بی مالباتی هر چی نابه لیکار ما سیاست ما امهیم بونه جه پروژه ریبر او جلان ام کسی کردستانی تفکرن اثبات لسر کردستانیان ما شهید دانین ده هر چهار پرچه کردستانی دش کل لازمی چه دبو خورت ما کسی ما جوار ری بکری بون جبو هر چهار پرچه خدمت آمه بون نه فخر که واجب که لسر هر کسی بیچلو هر کسی دنیای ایرو سر به حس عرضی خو قتل عام آشید که لیگلی کرد ایرو تی کوناندن چند میلیون 45 میلیون کرد چما کری محروم به زمان خو محروم به جهبون خو شاند خو آخ خو جهانیت دیو بابی خو يعني ابتشانا براسي تشتكي هوانية نلايقي
انسان آیی نه لایقی دولتی گود بیجه از دموکراتم یا از مسلمانم یا که از انسانم اب نه لایقی دولت آیه لیچه وقتا انسان فرد بین لایق دبی داگر کرد دبی کسی کی ظالم شهید بونا برایت دبی کسی کی ظالم ته اوت ما تهدید که وقتا که ابراهیم شهید بونا برایت و هر دو نوین وی شهید و بکاره به عجبه نهات زانی پرسکریکن سیاسی لروجاوی کردستان یعنی پارتین ما آلین ماین سیاسی نلهون عجبه و به پرک به نوبینکاریک کو آلین سیاسی نزدیک هف بکه و حتی آنها ناکوکن او ناکوکیجی بوی بلا سر کردان براستی هواره دلال مثلا ما ابقى شهیدی گو امداتینن و داگرکریا لسر آخر خاکا کردستانی جهر چر پرچاده سر ما فرد بگو امکاری کی بکن ام خواه هم به دوستی خواه هم به دشمنی خواه هم به دنیای تبی خواه بدن قبول کرن یعنی چی دست مدهی هم خواه بدن قبول کرن ده دنیای ده جبر دنیای وقت بیجه دنیای امکنه چار پرچه لها باحت کرنه ما چه امان چه به سیاست آخواه بزانیبون آخواه بکد آخواه بخوین آخواه بتضحیات آخواه ام دنگ خواه ببین دنیای و ام کسی بندستن ما تجاری ظلم کسی نکری ام باندکن آشیتی ما کسی گو آشیتیت خوازه حق و حقوق دخوازه اب حق و حقوق نمه چه کرنه دی دولت ناب نتوید حق و حقوق امتا هیه دی دین اسلام دی حق و حقوق ملتا هیه دی جوات بری 1000 سال دی حق و حقوق انسان هبو ام انسان سر دنیای ام توازن ام جیب عایش المک همه دنیا ام نه تحدي دكن ظلمه يا هجوم دكن عرض يعني وكم مالبات تدبيجي و منطقه خو در نكتنا هون راستي ايرشي هاتنا وكم مالبات وايرشي تركي نكريه من افش تفهم كر مالبات نتنه مالبات هدف دولت اردوغان نه مالبات تنه زاروك عملي بي لدرجوش ده حتى عملي بي حفظي 100 سالي جند وباجار تم هدف اردوغان دار عسيري هدف اردوغان مدرسة دبستان دير مسقف حمد هدف اردوغان بو قطر عامة دندري كردستان شي بك كردا بترسيني سراخاوي درخينه سبا هونه جنازان وشیرن هونه کنگی وشیرن که ابراهیم هونه کنگی تکاریج مرا بحثا وشارتنا جنازان بکشن جبو از بوتنا خو تمامو جبونا ام حفاظ سر هبونا خو شرفا گلی خو آخا خو ام بکن لسر ما فرد به گو ام خو کومی سر هب بکن ام خو بپاريزن پاراستن نعیب حوال دلال بس عارك عيبك دولتها 100 ساله ده بناوي سخته بناوي حشي اسلامي بناوي اسلامتيه بناوي ديمقراطيه قلت توب طياري بير توبي بير لعرضه طياري بير عثمان عرضه داغر دك قصب دك ام باندك دي سر تلفزيونا روداو ام سباسيا ودكن و افدر فتوى دامن تكارم ايشا خوتير ببيشن ام باندكن حمي دولت نامنتوی حق و حقوق نامنتوی ایگو دی دنیای ده حق مروبا دشتاغله امبان و وجدان ودکن عجب ام ملت کیش میلونی تی کوناندن لایق گو 100 سالت بن قصفه دو بن ایباده دو بن مرینه دو بمینه نش حقیوی اوجی بعیش سر دنیای ام وقت مالباطا مالا گلو بیچلو گلی کرد همه هدفن جبونا داگرکریا اردوغان مالباجی هدف دبه مالباتی وارد پارچی ناوی گلی ده هدف دبه مادام داری کردستانی زیتونی داری زیتونی کردستانی آخا کردستانی دبه هدف جبن با توپ اردوغان ره ماچهای انسانی تید نبن هدف انسانی ولاد پارچی انسانی بریجی تین کشتن وسبگرون سانکی مدنی بو تسیلحاوی تنبو عمری 8 و 6 سال بو
چاوە دبێ هەدەفە وەک بێژ تەیارا وەک مەسەلات بێژێ نە سەتفا گوت بێ یەکی فیچەکێک بەردا یەکی نزان یەکی یەک عالمان ئەم وەختا دەبێ دادکەوێ سەر مستەوا دەولەت دووەلی سەر مستەوا سیاسەتا استخباراتی وێ چاغێ تەیارێ ئەردۆغان ڕادبن سەرخۆ استخبارات زێرت خەتەتێنن ئەو عمەلایە وات منطقێ دێ ئەو عمەلایە وات حارادێ تەقیب دکن ها vê قۆزی ها فلان دەبەر ها فلان دەبێ کەسێ ئینسانی وڵات پارێز دبن هەدەف ئاوانە شەهید دکن ji bo name ne tiştekî xerîb hevalê de nek û em tiştekî dibêjin ê fexra xwe bikin bi mirinê mirin em dimirin em gelkî pê değişin em dimirin lê mirina me şerefeke wextanî gelê me bi sed hezara qesta bin konê şehîda dike ji bo me em seriya azadiyê me dagir me tu cayê rojkê me hicûmî keskî me nekiriye em xud parêz devê deriyê xwe em tên kuştin ez ji vir ban dikim ez deqakê tê fırsat tê bidime ez vir ban dikim heta Perlemanê Erdogan Ankara û hemû kesê welat parêz û ê mîna ciwamerê wek wer ser ajansiya gul dinyayê bela dibe ez dibêjim li ixlaq û wijdanê insaniyetê vegere çawa insan bi hev bi eyşe wextanî got mero hevdû bikuje عصرê got kuştin û talankin û wêrankin û şewitandin ev asrê çemayê welatê min weda welatê hedarî bin çima nemê kêleka hevdû rûnin çima nemê biratiya Kurd û Türk nekin çima Erdogan dibi sebebê got biratiya Kurd û Tirka ji hevdû qut bike cîla xwedî dike karkerê me di Ankara Stenbolê dişiqulin hicûmî wat kin wat kujin talibê me di medresa de hicûmî wat kin wat kujin insanê me berî wek şehîd bavê şehîd Mustafa şehîd Yusuf Gulo devê de şehîd dikin deka hicûmî serê Kaniyê dike hicûmî Gireşîpî dike hicûmî Til Abyad dike hicûmî Afrînê dike hicûmî Qamişlê dike eceb banga ê wek we em dişpêrin wijdanê ê wek we عجب که اب چه عصیده اب هیلتر نازی چیرون کر هیلتر نازی برای خدا دولت مصر هجوم دکرد دوام گفت دنیا چما ایصد پرچه از کارم دنیای زیبکم یک پرچه اوجی اگر کاری دنیای بلا برای خود بده کسی وقت خواه نه کسی که ملت کی گوساده سالا دوستایی پیر کریه ردایه جی دایه ناوی مسلمانیه ناوی براتیه ناوی دموکراتیه گلی کرد نه لایقی توپ و تانک نه ترکاب و نه عربا به لایقی گو هر کس سری خوشیر بتاوی از باندکم اردوغان روز که روزا احتضار آویجی گو به قبول کردن گل کی باشه گلک اسپاسیا وجید کم و ابدر فدامه براستی ام اشیان بشهادتا بری ما مزن دو صابابی ما بو و ده رحمه خدا لی بجاره کدن که ابراهیم اشیان جاره کدن جاره کدن رحمه خدا لی با دیتنا ای وقوه دیتنا ای وقوه صابج مره جاره کدن رحمه خدا لی با و سری و ساغ با و گلی گو قصدا ابراهیم گلو برای یوسف گلو مادام گو مرنامه شهادت جبونا گلیمه ام سپاسیا ودکن ام سر بلند مشاهدت آبری هر همین گلک سپاس نه تشکلات نه مالی کسی کی دوید دیگه خواه شهید کتیج بو گو کرده بله اجی کردم گلک کرد همه جی کردن و هر کس دخوازی گو آزاد بیجی روک عمل مروز روک آزادی هم بر 100 ساله کولتیه مالت آوا مالت آوا ام بیشین هم بری 100 ساله گو در باز بی بابو کلمت کولتیه مالت آوا کت دیوانه مبوی تشتی دلی خدا جی یک آنی زمان تمندریج بی زور سپاس ابراهیم گلو برای یوسف گلو جه قامشلو